بله هفته جا حول و باشور کردستان به وی آوای بیا وارگهک یان جستارگهک با هر کسی که توشی زوری و زحمتیان بیا و بر خدای برا لراپورت ده راپورت افکار من دلخواست دا خاتونه کبو او میوانی میال استدیو خاتون ریحات رادی جنک کارساز یا شامیه کو لحوله امزه دتر جوی خوب پرسپکن گله کی بخیر به خاتون ریحات چند سال لوی داری 3 سنين اف 3 ساله باشه چه کاری کردی که داری أنا مسؤولة عن مجموعة مخابر از الفربر برسم لسر هناك نان خانيان ي اخوارنه و هروهانان شامی خلکی هون خلک شامی نه چه جداهی یک دنابرا کلتورا شامی و حولی ری داودید 2 سالی ده أكيد في بكل مجتمع بگمان ده هر جواک که ده عادت جدا جدا هنه و نوک هفجی هر ولاتك جي عادة خوين تايبت بخوهنا ليه هناك نزيك بون هيد ناف برا عادة مدد نافا هردو جواك عنده و يعني و کلتور مو عربا يعني بتايبتي شام و حولی نزیکی هف گلک هنه گلک دشبه هف دی يعني في شيء مشترك مثل ما قلت مو كثير هناك تشتن هاف باش هنا دنا برا عادة مندا اللي جهكي هاتا جهكي تناغوهارتن خلينا نقول شوي بالافراح ده هناك الدخوشي عنده تشتي هاف باش هنا دنا برا هردو جواك عنده وك عادة ما لهناك جدا هيجي هنا خاتو ريهات من بهيسكو هون گلک ولاتان گریانه و گلک دردیتیا تدکارو یک جوان ولاتانا بسکنی چما تحول الخرا هل بجارت بو هم جیانه هم جی بو کار اللي شدني بأربيل واللي يكون بخوفك شاند الهولري وأز هولري هل بجرم أو شاب هبدورة تعاملت كان هالسو كوتن ونوك الولاتن دي أم بحث كرنا يانجي آنينا نافيوان ولاتن دما تشيل جموا كاردك همو تعملي وان ما بيقولوا لك اسمك دبيجن أف هاتي بنابرة لا هون الشعب لفر ملت دلوان گلک خوشات کار معامله بارب که هش کسن بگانه دکن بیانی تقدري تفوتي معهم بنقاش تتكاري بوارا گفتگویان بکت کاری بوارا ولاتن دن تفی اجتناب زیدن میوان پرورده دید نعم طيبين بله دلوان گلک خوشات حولر خلق همو به کردی داخفه هنجي شامي وزماني وعربي تقد زحمتي كشان بزمان وري زمان ده قد كرديين بوي أول فترة كان صعب دسبك قالكي زحمة بوله هنا شوي بيحكوا عربي هنا كرد هنا بعربي دا خفنيان انجليزي مقاربو از بارا بدم بستانم هنا جي از هني كردي بوم چند كلمة كردي تزاين تكاري يك دو ديا مرا بيجي يعني من خلال التعامل طريقة التعامل دما كون بارا ددونو دستانن فيري هناك أخافتنا مو باشن سباس ممنون بياني باش هري نازك تين بوي باشا الهولري كسي كو براني بيواندية بوان رهايا خلق سوريين يعني بيجن عربين سوريين ياخد جواتي كتاي كرداجي هيا كو تتكالي واناي من خلال عملي الأخير لجور كارمني داوي از تعامل من بكردن رج آوار جهنا كردن كل جو سوريا هاتنه همو طبقن وجنسية جدا جدا الهولر هنا أم تعامله وهالسكوتي بوانا تبيني كل پیش روج در فتن کار فرصتن کار بوا هبت هببرا أكيد أنا بيجومان أم بهيفينا كو گلک سپاس خاطر ریحات رادی جنگه کارساز یا شما یکم مرابی سپاس زانی زدن